mag-score people. Alhamdulillah Rabbil Alamin. وبه نستعين في أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Dari mga kakasih, yari na isabkitan nyo waktu na ito ini, amo na yung waktu pas magrib, sarta yari na isab na inguro mulia, amo yung intagsuko sin waktu ini Allah, naman na yung kita niyo marayaw, amo yung umampik, kumawa sin parasukuan na to, insyaAllah ta'ala, kapag kukuyag na to, hadarat sintahan na to, Rabbul Alamin, bang na to, taong ta maayupot marayaw, inuuno na patumtumin, insyaAllah ta'ala, narin akong palugay, tukbal po yung guru kalasahan, wairong narugayin din kan siya Kabdin Nasir Abdurrahman, pal yatafadal siyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nashkuruh alladhi an'ama alayna bina'matin katsirah zahiratan wa batinah. Lahul mulku wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala ad-din kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Salawatullahi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man syara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Thumma amma ba'du. Qala Allah subhanahu wa ta'ala illa man taba wa amana wa amila salihan فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده. جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا.
tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulirin dito mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamaumaasan sing kamu hakawiyaksahan. Umatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Amin sa barang abutan sin suara ini. Lagi-lagi masih rakitan ni wa pangadjian bunga sim pag-iman. Ha bunga sim pag-iman, papaamalan ka tu'taniu si mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ya baita katan kanabihan iban karasulan. In haulihan na mayta pa mga umat niya, junjungan taniu alayhi salatu wassalam. Unin pabayta yan, papasingurun, hapag-amal simbal iman usug, iwan bar iman babay. Sabab kalna im mga silayad tung, dahing pahama sa sin Adam, pa nabiyallanu, iban sa barang sing kanabihan, inapusan niya junjungan alayhi salatu wassalam aun sadjaruun bariman usug iwan bariman babae damikian aun da isabdunhan simulang kin pardaakan kin mahasud si mahatinggi Allahu subhanahu wa ta'ala. Mga kakasih sin Allah ta'ala, in ganap pangadjian yatud na mo maun pahadarat sing kamu. Ayat ka numan, paayat ka numan tagdua. Asuratu Maryam. Di ayat ini. Pagpakuyag. Imahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Hamanga sila. Wala nabutas inatay nila. Wala nabutas in suara nila. Damikian wala nabutas impito ang gauta baran nila. Pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Misan ununa injima tuhababaw singgumi. Wala nilara tiyay kuraning kabayaan sin Allah ta'ala. Tiyay kuran nila na ing kabayaan nila. Iwan kabayaan sin pagkahin nila. Ada puning kabayaan sin Allah ta'ala. Wala nila tiyay kuran. May tayaddo. Tiyan tu nila simpanan tu hirawut. Kabayaan sin Allah ta'ala amura ini kasanyang dunya iwan kasanyang adlaw akhirat. Mga anak po, taingukan tanim paman sin mahasud si mahating. Illa man taba wa amana wa amila salihah. Ingkatan nagdaruha ka. Pagdaruha ka, tiyo-tiyo. Hama sa sin Adam. Hama sa sin Nabiullah Nuh. Hama sa sin Musa. Hama sa sin Isa. Hama sa sin isiyo-siyo na kanabihan nila. Iwan sin hama sa kahinapusan ini.
kumangi na sila hakaruhi. Aula-aulawang sila ri magtawat, kumangi na sila hadlawan. Ada punin bariman usug ibang bariman babai. Sindumiwan sinadlaw. Kauhaan tagupat kajam, nangangayo sila kaampunan patuhan. Harusa sibi-sibi, iwan aula-aula na. Nangangayo sila kaampunan kamaapan, harusarak. Na, illa man taba wa amanah. Hindi da kumangi amuray mga tao. Kusog na ka, babae na ka, nangayo ka maapan. Iwan nagtawat patuhan jimanji na sila. Hindi na sila himinang magbalik sinhinang dusa. Ada kala rusa siwi-siwi, ada kala dusa rakula. Salta tiyawag sila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun. Tubu ila Allah. Sanggup na kamu, patuhan. Hari na kamu mag-isab-isab himinang sindusa. Janji na kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hari na kamu mag-isab-isab himinang. Sinhinang masunugin atay niyo. Masunugin suaran niyo, masunugin dila niyo, hari niyo ka na naman. Iwan masunugin pito ang gauta barang. Ibar iman usug. Iwan bar iman babai. Taba wa amana. Imanggup sila patuhan. Iwan nagparat saya sila marayaw. Sin pamarat saya magad hasalakan kabayaan sin Allah Ta'ala. Wa amila saliha. Iwan, kuasim pamarat saya nila, yagad nila in rukun iman unun. Wa amila saliha. Diuraan nila, tiyapilan nila, sin sa barang hinang marayaw, aula-aula na harukun Islam liba. Na apabila nila yadto kaya amalan palman sintuhan, paulaika sila na yadto im mga tao. Usog na ka, babae na ka, yadukhulun al-jannah. Pasurun sin Allah subhanahu wa ta'ala sulga. Ay may tayang pasurun sila sulga. Wala nila piyahil-pahilinda akan sintuhan. Dahil nga mga akan sintuhan, nangayo sila kamaapan. Simanggup sila pa Allah Ta'ala. Dahil nga mga hinang nila, tiyunay nila, piyatindog nila yung sabaya. Sabab harukun Islam lima, insambahayang makalima hangkarum hangkaadlaw. Lagi wala nila na riulanin napso nila, iwan sin syahwat nila. Faraja'a ila ta'atillahi wa ibadati. Nagbalik na sila. Pamagtaat pa Allah Ta'ala. Iwan magibadat tunggal pamahasot si mahatinggi. Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab amuayad to inhinang nila, amad tu injiuti nila, sindum iwan sinadlaw, magtaat iwan magibadat, pamahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala.
Paman pasin Allah Ta'ala, wala yudlamuna syai'a. Inhinang nila tungbasan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dagdagan sin Tuhan, intutong basan hiril kanila riha dunya o lahad lawa akhirat, gamayan lipatun. May tayaddo. Sabab, way panglaog nila, way pag-anyayan nila, wala sila nangakal papagkahin nila, wala da sila nangakal patuhan nila. Sarawa, iarad nila insalakan sin pag-iman, iwan paghinang tinamal simpito ang gauta baran nila, iarad nila in atulan kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tani ho mga anak po. Uno pemperman sin Allah Ta'ala, Jannatu Adn. Insulga. Pasuran kanila sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin magkasanyangan sila hadlaw kana. Sulga umbul hambu. Dahil nga sabab yan, aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang kamu mangayo patuhan, ay na kamu mangayo sin aun. Kaya pangayoon ni way. Sakaling kamatauran, pangayoon sin tauyaon, aun nasa mabaya siya sin magpatauran. Dahil nga mangay papangayo. Sin Allah Ta'ala, piyabaitaan ni Nabi, is'alul jannah. Pangayuan niyo patuhanin surga. Jannatul Firdaus wa Jannatu Adn. Aula na ingan sin surga dua ini. Jannatul Firdaus iwan Jannatu Adn. Amo aning pagpangayuon sin bariman usog. Iwan bariman babae. Natuan tiyo-tiyo din magpangayuhay ini. Katan pangayoon magpatauran. Na, uno pendeta sin Allah Ta'ala, allati wa'adar Rahman. Janji sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kanila. Amanu biha. Piarat saya nila, sinwala nila kita. Hakutika, piagkahakaran nila, piarat saya nila, hawala nila kita. Anugharaan sila sin Allah Ta'ala, karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhir. Mga anak po, kaya sulayan na to na yung karayawan, hantara na to magkahi. Di magtatas. Maun kita niyo pakarayawan matatas. Di magbalus dunya, di da magbalus hadlaw kana. Uno yan tuan, amanu wa amilu salihat. Para yaun tanim pamarat sayat tanim. Mataud pagkaun lupas. Mataud pag-inom lupas. Mataud pakayan lupas. Mataud riziki lupas. Mataud indirihilan sin Allah Ta'ala na lupas. Wala kaya paglagi niya pahikasan niyang kaniya dunya. Iwan ikasan niyang kaniya adlaw kana. Napakay niya sadya. Pakabayaan sin akal niya. Pakabayaan sin napsu niya. Napakay niya sadya pagdul sin napsu niya. Iwan sin syahwat niya. Waliyadu billah. Jannatu adnillati wa'adar rahmanu ibadah. Diyan sin Allah Ta'ala inipun niya. Bukun ipunin jimanji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indayab. Pasurun niya sulga. Jannatu adn.
Maita amanu bil ghaib. Piarat saya nila, piagkahakaran nila, sinwala nila kikita. Imanu bil ghaib, ingkakunahan na to. Nabihaom bil musyahada. Kuwan siya bang ang kakitaan niya. Ingkatan, kita mo yan drawing. Kaya nga sabab yan, magkakunahan kita niyo simbukon drawing. Bang di mayaw, parasahan mo kita mo yung drawing, patta. Labiin dayaw parasahan al-imanu bil ghaib. Piarat saya mo yung sulwa. Janji sinallahu ta'ala uiddat lil muttaqin. Taayan mga kakasi sinallahu ta'ala. Amanu biha walam yarawha. Piagkahakaran niya, piagparatsayahan nila, sinwala niya pakita. Dahil nga sabab yan, biyunal niya man, itikad niya, amal niya, janji sinallahu ta'ala, jannatu adnin lati wa'adar rahman nujula. Pasanyangun siya. Tiyo kasanyangan diha dunyari siya lumamod, simpag ilok ilakaw, simano siya yari babaw, siyang gumi. Aula-aula na yung masanato ini. Ya'tajilun nas fi jamanil musiba wa fi jamanil bala wa fi jamanil pitan. Di siya mang lamod-lamod. Bangaon parakala mangi, bangaon parakala pitna, bangaon parakala musiba. Ya'tajin. Di niya hilamud impikilan niya, di niya hilamudin ginhawawaran niya, di niya hilamudin kabuhi niya. Innahu kana wa'duhu ma'tiya. Sa bunal-bunal tuon. Inallahu ta'ala wang juman diha ipon niya. Manjari para tungon sa saat dia dunya, manjari ditagad na kaniya hadlaw ka na kana. Mig den tawri nga dunya, piyag kakahakaran sintaw. Umalup imano siya, papamarinta pahukuman. Tunggal imahasut si mahatinggi, Allahu Ta'ala. Wal amru yawma idin lillah. Wairun mahunit ha Allah Ta'ala hadlaw susungon. Misan sa kunum sa rinday na taon si manusia. Bat hangkan na ni nabihay ni bat ang mga pangandal sintao. Kundahan long niya. Kakuanan pa ako sintuan simbeni banus tao. Ayaw. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Mahakawasain Tuhan. Magbabaya-bayain Allah subhanahu wa ta'ala. Ito mga anak po. Nauno yan. La yasma'una fiha lagwan. Inhalawm sinsulga yan. Huwag karungugan mo mangi. Inyari hadun niya ini, karungugan mo mangi, karungugan mo marayaw. Kakitaan mo mangi, kakitaan mo marayaw. Ingkimita si marayaw, masanyang. Ingkimita si mangi, masanyang sa magmula siya. Umita siya masanyang sa magmula siya. Iyagad na yung kabayaan niya, wala niya iyagad din nagpapanjari ka niya. Ampain wala kinita, wala di mong, wala nagamal si mangi, iniamalan niya marayaw, pasan niyang unsin Tuhan ala na'matid dunya.
Nikmat pagdunya. Sabab na iharad na yung kabayaan si mahasub, si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yan, mga anak ka po, magkarunahan na kita niuri mutas dahil nga kabayaan sin Tuhan. Yung kabayaan si Manu si ayan na. Inhula dakula lungkupan, inhula sibi-sibi. Inhula makusog lungkupan, inhula way kusog. Ang kabayaan sin Allah ta'ala, kung maglungkop, magkasilasa, magtulong tabang. Sa ano yan, mga tuwan? Narin na kabayaan sin tawang biyad, mga kabayaan nila, magpun sila again sa kaibanan. Bangman, makawa nila yung kabayaan nila. Na, la yasma'una fiha lagwa. Way karungugan nila mangi illa salama, malaing kaning karungugan nila kasajahitraan. Dengan mga kasajahitraan, salamul malaikatu alaihim. Tumalam kanila, mag-greet kanila in malaikat. Kamu yan, inusog marayaw ang usog. Kamu yan, in babae, pilihan bang babae. Sabab, wala kamu in mibughalingkat sindunya. In kaya ibugan ni ulingkat sindunya, pialingkat sintuhan. Dahil nga sabab yan, in sila pasan niyang una dunya, ibang pasan niyang una adlaw ka na. Amuyad to, mga anak ka po. Walang rizquhum. Iwanin sila yan. Dumatong maun kanila ing kabayaan nila. Inridji kaya sulat kay mo sintuan diha dunya misa ni siyo pinag-angko po ay makakawa. Ilaw mo kaya na yung suko ko. No. Kay mura, papagbayaron da siya sintuan adlaw ka na ka. Kaya niya niya, magbayad da siya. Magganti da siya kay mura. Walahum rizquhum fiha. Halaw man yan, yanin nikmat, kagugunahan niya rin siya sumuhon. Nababoy makasungo. Hindi adun niya, siya umurin tao. Siya umura magmaksiyat. Magpasumo na kita ni ulong na magmaksiyat, ang pakita niyo magibadat. Kabtangan mangi. Kabtangan daakan sin syaitan. In syaitan banta na to. Papangatuhon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na, walahum rizquhum fiha. Halawm sin sulga yan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Magdul baya. Mahapon iban mahinaat inta usulga. Uno yan, tilkal jannatul lati nurisuha min ibadina. Parman sin Allah ta'ala. Piyagsaddihan namu in ahlil maghfirah. Wa ahlut tauba, wa ahlut taqwa. Mga sila, nagkasilasa, nagampuni-ampuni, nagmaap-miapi, yamalan nila, makuyag sila magtag-ipon patuhan. Yamalan nila yung kabayaan sin Tuhan, wala nila yamalan yung kabayaan sin pikilan nila, sin napso nila, iwan sin syahwat nila, sakawa, piyataalok nila, pasalakan kabayaan sin Allah Ta'ala, amunin parman sin Tuhan, iwan hadis sin junjungan alaih salatu wassalam. Nurisu min ibadina. Amu yan, inianughara na mo kanila, parman sin Allah Ta'ala. Yanughara na mo ang mga bariman usug, iwan bariman babae. Maita, litaatina, nagtaat sila kamo. Wa ibadatina, nagibadat sila kamo.
Wala sila nag-ibadat halupan nila. Wala sila nag-ibadat hakusog nila. Wala sila nagtaat hakabayaan nila. Sa nagtaat sila hakabayaan sin nagpapanjari kanila. Min ibadina man kana taqiya. Sabab paman sin Allah Ta'ala. Hangkan na mo, yan ugaraan sila. Di na mo sila butasan, halawang pamaliha sila dunya wa nadlaw akhirat. Ahlul maghfira wa ahlut taqwa. Kanungnungan nila magtagipon patuhan. Kanungnungan nila magampuni wa magmaap. Bukuning katarihan nila magigil wa magyangki. Karawa, mahapuniban mahinaat, rahmah. Maghfira. Mangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amad to mga anak kapuin ayat pangadyan na to. Hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Baita sinambuk sahabat na asubo in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin mga ngasubo. Unim pangasubo yan. Pagpatauran sin bukon. Pagpatauran ammal. Biya undi pagpangasubo rikat. Kain lago ni suba long ning guru mabarakat mang dua. Ba't lang natumudin sinta? Ba't kita makapa si mag-exam? Misanin wala diwahan sing guru yaon nakapasta. Na suila na asuwin Rasul sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Ya Rasulullah unu in sarayaw-rayaw hinang. Tujuh patuhan. Bang namo mahinang, masanyangin atay namo, mapahalain suara namo, mapahalain pituang gauta baran namo. Way bihandayaw pangasubo, usog marayaw nangasubo. Nah, unin jawab si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Afdalul a'mal Ingkatan hinang bang mo iagad kabayan sintuhan marayaw sa aun labi indayaw. Qala as-salatu ala waqtiha. Tambahayang hatiap-tiap waktu. Ngay tayad to sabab aun sambahayang magmusi makaibanan. Aula masa nato ni naglalawag gapi, naglalawag dalil, sinuway kawakan, asal da kuno sila sa bahayang. Siningkatan ni pag-anak pagbuwa. Bangan kamatan. Mengkan niyang pa siya gimuwa dengan pakandangan hina niya. Pag-abot siya mapatay, ubos lihon, bunglawan, island, sambahayangon. Sin nawapat na siya. Ilago siya sambahayang. In syarayaw-rayaw ammalan. In syarayaw-rayaw hinang. As-salatu ala waqtiha. Amuna in sambahayang. Sambahayangun mo tiap-tiap waktu. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawkuta. Ang sambahayang yan, pamansin Allah Ta'ala, nawajib siya ang mga bariman hatiap-tiap waktu. Tayan tuhan. Sambahayang palsugpatanhan tara sinipon ni Bantagipo. Dahil ang mga kakuyakan, yamalan yan simbar iman sa makuyag sila.
hadlaw susungon na parang musar, way kasilungan. Intuyo sintaw, bang man kasilungan din tao, sambil mapatay ang kampong nila. Ini, hihinangan pa yung, sa bukon pa yung, ika pa yung hataw miyatay, ngaan sadya. Kaya ita sinjunjungan, alayhi salatu wassalam, pasilungon, aun pitu ammal, iammalan simbar iman, pasilungon sila, hadlaw ka na. Naisip magpasilong, kawasasin to. Uno yan tuan. Rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid. Usog ganarun. Usog marayaw. In jantung niya, in atay niya, piya tataalok niya pakabayaan sintuhan. Wala niya piya taalok panapso niya, pasahwat niya, pasahwat simbagay niya, pakabayaan simpagkay niya. Piya taalok niya, inatay niya, pakabayaan sintuhan. Nauno yan. Qalbuhu mu'allakun fil masajid. Inatay niya, piya tataalok niya, pakaridaan sintuhan. In kabayaan niya magsambayang jamaah masjid. Imayta. Pasalan sing kaparat. Pasalan sin darajat. Kiparatun sin Tuhan indusa niya. Iwan angkatun sin Tuhan in darajat niya. Mayta. Bangaun kapara tiwaita sin Tuhan. Bangaun darajat tiwaita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di magkaw kaingatin malaikat tatasil langit. Magsulat sing karayawan niya. Sing kugiwan kuyag. Sinipon. Miya kada kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nasa kalintaw yung di na magkaw kaingat silingkat sindun niya. Oo, malingkat. Sa doon kaw halingkat kabayaan sin Tuhan. Bukon malingkat biyaon pagtaon balik lubo. Qalbuhu inatay niya timataalok pakaridaan sin Allah Ta'ala sa babing kuyag, iwan rahmat, iwan singkatan karayawan, suway tumaalok pakabayaan sin Tuhan. Na timaalok man papikilan niya, aw po din pikilan niya, aw pikilan mawa din kin kaniya. Aw pikilan malingkat din kaniya. Dahil nga sa babiyan, nag-igil, iwan nagdangki. Simbukon pagigilan, simbukon pagjangkihan, simbukon paginggitan, pagunuhan, pagkasilasa, pagtulong tawang, pagbutok simpangatayan, umalop pakabayaan, simmahaso simmahatinggi, Allah subhanahu wa ta'ala. Na, unin agisin mga sahabat, man kama biha, kama yajib, fakad aflaha fid dunya wal akhirah. Isyu makatunay sa isang bahayang yan. Hakabayaan sin Allah Ta'ala. Kaya tunay nen wajib, kaya tunay nen rukun, kaya tunay nen sunnat, kaya tunay nen atula na sambahayang. Aflaha paruntungan dunya. Karayawan dunya, iwan karayawan adlaw akhirat. Way kaya na naman sintaw. Yung kaya na naman da sintaw karayawan, karayawan sinjasad, masarapin sabaw, masarapin siyagul, masarapin pagkaon, masarapin pag-inom, masarapin badyo, masarapin taumpa, wala kaya sarapan, injantong nila magtag-ipon niwa magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala sa babgaunggang. Nah, uno peng kabtangan si mga sahabat. Man arada sihhata was saadati fid dunya wal akhirah.
فعليه بالصلاة. Siyusin tau mabaya masambu siya. Healthy na tayo niya, inakal niya, impito ang gaw tabaran niya patuhan, iwan masanyang siya dunya, aula-aula masanyang siya adlaw kana-kana. Fa'alayhi bis-sala, para yawon niya impagsambahayam, sa sambahayang mag-alup inipon, iwan tagipin. Rasul sallallahu alaihi wasallam kahinapusan wasihat niya. Min wasaya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dahil mga wasiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, li ummatihi wa li ahli baitihi. Wasihat niya sa barang sin ummat niya, iwan sin ahli niya. Wa kana yakun, ju'ilat qurratu ainin li fis-sada. In kanungnungan, sing kabuhi ko, sin jantung ko, amo na in sambayang sabab mag-alup in ipo ni Wantagi. Na, inamasa na to ini, nag-aluping kabayaan sin tauiwan sin kabayaan sin pagkahiniya. Nag-agmul, nagambulda. Pindahon na to. Humarap kita niyo, pakakuyakan, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, katanyad to kakuyakan sa ing kakuyakan niya. Amo na in ibadat sambahayan. Tub na ridto, salam kasilasan mo ang mga anak po. Magtaayon kita niyo pakabayaan sintuhan. Uuhon na to, injasad na to. Uuhon na to, inyawalihan na to. Akaron na to, unuin suko niya pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ay kita niyo muta, dahil hasalakan, piyayta sintuhan na parman niya, iwan hadis, sinjunjungan alayhi salatu wassalam, nas'alallah subhanahu wa ta'ala, at-tawfiqa wassadad, wa an yaja'alana hudatan muhtadin, wa an yaja'alana minal fa'idin, wal makbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna fa innaka anta khairur rahimin. Allahumma ya Tawwab tub alaina fa innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Razzaq urzuqna fa innaka anta khairur raziqin. Allahumma ya Alim allimna fa innaka anta allamul ghuyub. Rabbana nas'aluka imanan sadiqa wa yaqinan laysa ba'dahu kufrun. Nanalu biha syarafa karamatika fid dini wad dunya wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Subhanaka Allahumma wa bihamdik nastaghfiruka wa natubu ilaik. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Salam doa Amazon, mereka bersuara melalui by station, naik ngomong support. Washington, sampai tobat itu harus tentang